आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मतम खला लेटलुरबा तुंगदा मपानदा पंदर लेरंबा मणिपुरी सिंह असिदगी रेलगाड़ी न अमु पुसिलकपा हौरगनी प्रधानमंत्री न हाइरी कोरोना गी लानमी सिंह शक्ति ओइदुना भारतना कोविड-19 बु मपुंग फाना लानथेंगनबा ngamli अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न ngasi ayu pung 13 da mahaki मन की बात थरमदा लेबाक असि अमसुंग मपालमगी मियामदा mahaki punggi wa phongdokani कोविड-19 मरम ओइदुना मपानदा पंदुना लेरंबा मणिपुर मचासिंग पुसिलकपगी अहानबा तांकक लोइसिनख्रबा मतुंगदा ngasiदगी मखाताना मपालमदा पंदुना लेरिबा मियोइसिंग अनिसुबा तांककी ओइना रेलगाड़ीना पुसिलकलगनी एखोगी जिरिबाम पाउमिंग आथे बेसाजिना सरकारगी पाउपलदना हाई मणिपुरी सिंह पुबा बेंगलुरुदगी रेलगाड़ी अमा ngasi जिरिबाम रेलवे स्टेशन थुंगनरगनी असे थुंगलगदब रेलगाड़ी अदुदा पुना मियोइ लिसिंग अमगा चनी यांखै निपान तोंगलकनी हाइरी मुंबईदगी मणिपुर मचा पुबा अतोपा रेलगाड़ी अमसु हयिंग थुंगनरबा याय हेना पानरी रेलगाड़ी ता लाकदब मणिपुरी मचासिंग अदु मसा मसागी जिलासिंगदा पुकिनाबगीदमक बस कयामरुम जिरिबामदा थुंगनबा हौरे निंगसिंगबा याय रेलगाड़ी कुनिथोय अहानबा तांककी ओइना मणिपुरी मचा पुना लिसिंग कुनमाथोय चाम 135 जिरिबाम रेलवे स्टेशन दा थुंगलखिबनी कोविड-19 के मरी लेनेना मुख्यमंत्री नौथमन बिरेन सभापति ओइदुना ngang pangthokkiba स्टेट कंसल्टेटिव कमिटी की मिफमना राज्य अस्ते लेजिबा कोविड हॉस्पिटल सिंह अमसुंग केयर सेंटर सिंगदा हौजी पाइखलिबा थबक थोरम सिंह निंगथीना अमसुंग नियम चुमना चथनबी मतंगदा खनखरे मसीगी मथकता राज्य अस्ते टेस्ट तौबगी सांग हेंगहनबगा लोइनना मपानगी लाकमी अमता सिथदना टेस्ट तौबगी मतंगदा सु खनखी टेस्टिंग लैबोरेटरी मसे हेंगहनबा थवांगना सिंगबसु पाइखटकनी हाइरी इम्फाल के रिम्स संगांग सैंपल चामी गमरी टेस्ट तौबदा मियोइ 63 पॉजिटिव ओइरे मखोइ सिंग अदु अयामबना उखरुल अमसुंग कामजोंग जिला सिंगदगिने हाइरी हाना पॉजिटिव ओइमे मियोइ 10 सुंगलांग नौन अमुक टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइरे मखोइ सिंग अदुगी मनुंगदा हेल्थ वर्कर सिंगसु याउरी इम्फाल के जेनिम्स तदिंगांग पुना सैंपल संगा टेस्ट तौबदा पुमनमक नेगेटिव ओइखि हाइरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाइरी कोरोना गी लानमी सिंगना शक्ति ओइदुना भारतना कोविड-19 बु मपुंग फाना लानथेंगनबा ngamli डॉक्टर जोसेफ मारथोमागी मफुद्रामा सुबा मपुकुमोन मरी लेनना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खुतांगना पांगथोकपा अखनबा थरम अमदा वा ngangbada प्रधानमंत्री न हाई वायरस असिना भारत का हेना सोहनगनी हाइना मियोइ खरना मांगजोनना फोंदोकनखी अदुबु लॉकडाउन सरकारना प्रखटपा थौरांग कयामरुम अमसुंग मियाम हुबना होनबदगी भारतना मालेमगी अते लेबाक सुंगदगी हेना निंगथीना लेना आसी मायोकनबा ngamli You will be happy to know that powered by our corona warriors, India is firmly fighting COVID-19. Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very, very severe. But due to lockdown and many initiatives taken by the government as well as a people-driven fight, India is much better placed than many other nations. India's recovery rate is rising. Any loss of life is unfortunate due to COVID or otherwise. प्रधानमंत्री न हाई मियामना हौजिक हेना सेक्शन थोंग लखत तंगाई फदरे मार्क सिजिनाबा सोशल डिस्टेंसिंग थंबा गज अनि लापनबा अमसुंग मियाम पुंदब हाइबसी यामनमक तंगाई फदे प्रधानमंत्री न हाई हौखिबा चयो लस्ता भारत सरकारना सेल थुंगा मरी लेनबा अटेनबा मतमगी अमदी तुंगकोइना चनगदा वफम क्यागी मतंगदा कुमना खनखरे श्री मोदी न हाई सरकारना टेक्नोलॉजी अमसुंग इंफ्रास्ट्रक्चर निंथीना फगतहनबा पामी मार्क न हाई लाइबा मियामगीदमक सरकारना लेबाक अमा रेशन कार्ड अमगी स्कीम हौदोकले मयाई ओयरपा थाके मियोइ सिंगी हिंगबगी थाक वखतहनबसु सरकारना थौरांग क्या लखतले लौमी सिंगी ओइना सरकारना मिनिमम सपोर्ट प्राइस हंगतहनदुना मखोगी पोथोकी चानबा ममल फंगनबा ngamle श्री मोदी न हाई हौजिकती मियामना लेबागी चाखोतनबगीदमक करी थबक पाखटकदगी हाइबदु खनबा मतम यौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न ngasi ayu pung 13 da mahaki मन की बात थरमदा लेबाक असिगे मसुंग मपालमगे मियामदा mahaki punggi wa phongdokani मन की बात थरम असि
Sri Modi na anil suba tam gi oina sakai parak pagi tarahum doi suba tangkak ni aduga radio program asig oina humbutaruk suba episode ni. Thoromasi Akas Bani amasung Durasan gi network khuding makta amasung AIR News website www.newsonair.com amadi News on AIR mobile app tasu sandokani. Masi Akas Bani DD News PMO amasung information amasung broadcasting mantralagi YouTube channel singdasu live oina sandokani. Akas Bani Imphal nasu Pradhan Mantri Man ki baat thorom asi ngasi ayu pung 13 da kangla amasung sangai channel animuta sandokani. Masi gi hek matungda Pradhan Mantri warol gi Manipuri wahantok sandokani. Manipuri wahantok asi nimit asi magi nimidang pung 9 sa amuhana sandokani. Pradhan Mantri warol asi dialect singdana mathang nimita sandokani. Mantri Kambul awang mo thagi tara tara elak sumi phamna ngarang leibak asida COVID-19 ohelagli bithiyong gi matang na kumna khanakre. Hakselam se aifa yumbal Mantri Dr. Harshvardhan Sabhapati oiduna video conferencing khutang da pangthokhiba mifam aduda Videsh Mantri Dr. S. Jaishankar, Civil Aviation Mantri Hardip Puri, Hakselam sung aifa yumbal Rajya Mantri Ashwini Kumar Chaubey singbasu saruk yakhe. Haksel Mantri Dr. Harshvardhan hai leibak asida mi lak ahum hena COVID-19 narambadagi farakle naba phrakki sang asi chadi yankhai nipan ni mathak yaure. Mak na hai Bharat na malim leibak atai dagi hena ninthi na COVID-19 thengnaba ngamli. Mantri na makata na hai Haksel gilamda amadi test tawbagi infrastructure suninthi na fakat lele masung leibak asida orekle bithibam asi mapung phana mayok na nanaba matik sana sem sare. Leibak asida COVID-19 naramba mi singdama phamung lak tarahum de hena leire. Sarkar na hairi leibak asida COVID-19 active case masinga narambadagi naba phrakpagi megi masinga kenariba silak amaromni. Kenu Haksel Mantralay na hai Sarkar na rajya singam de union territory singaloni na kanna hona minabadagi leibak asida COVID-19 dagi phrakpagi sangasi active case masing dagi ningthin hengat hanmangamle. Narambadagi naba phrakiba megi masing active case masing dagi lising mapudani panchamri mapudrahumdoi hele. Mantralay na hai active case masing na lak ama lising mapudra taret lomni aduga narambadagi phrakiba megi masing na lak ani lising mapudra taruk lomni naba phrakpagi sangna sari yang kedipan dasmik ama ahumni. Imphal ngasi phongba pause singi maroi pausing gidama hojik wahing Washington leire Washington. Thagathai Gorani Rajniti amadi COVID-19 gi pauna ngasi Imphal phongba pause singda maroiba pau oiri. Rajniti goiba pauda BJP gi MLA singa government ta NPP yawhandanaba akan bairang horaklaba yari NPF su ningai tawraktuna CM da chauna kok sikadori haina pokna phamda ahanba headline tawduna phongli huyelan pauda NPP gi MLA marida portfolio pibagi wafam taraiba oiroi dori lainga kilusingba silhaningbagi irang su leiri haina headline tawri ilai pakta center gi lusingba singa yanakhibagi matung ina chungsinnaba lainga sigi system da ahongba khara lakani Sangai Express Manipuri da irang di loiragumbani waroi di leitri amadi sana leipakta Joy Kumar da home gi portfolio pidaba ngamgadra Manipur gi tungda Nagaland da su BJP manungda irang haure haina headline tawduna phungnari COVID-19 ga mari leinaba pausingdana Sangai Express ki Manipuri amadi English edition animakta lockdown gi warep lawba ngamdana leiri humbudra taruk hengatna COVID-19 gi positive case listing amasama humpunipan sure sana lepakta interstate bus service haunaba consultative committee gi mifamda khanakre lockdown gi matam July amadagi nungthil pung manga phawba komthok labayana leire People's Chronicle da inmate singna quarantine center da nakanglon ngak na chapina ba taksin kre Manipur Mail da COVID case listing ama subna mar pudrani thoi yaure health workers sing negative oire irei paktana Manipur gi COVID-19 positive case listing ama subna mar pudrani thoi active case na satruk humpu ama dilayang badagi pagalapa mishing na samri kuntrani thoi yaukre haina headline piduna phongnari huyalan pawma sung pongna phamdasu lockdown komthok pagi matangda state consultative committee na khanaki bagi paw ani suba headline oiri Imphal Free Press ta National Health Mission gi employees sing namakoi gi sejwak strike ki matangda sarkar da remind tawkhibagi pawna ahanba headline oiri aduga Cell Express na government na hospital singi biomedical waste mafam chana loisin hannaba thorang paikhatlu haiba desam gi wafam ahanba headline piri Gorani Thagatiri Washington hojik arubida marweba paw amuk hana matam khara lepuraba tungda mapana pandana lenamba Manipuri sing ngasidagi railgain amu pusilakpa hauragani
प्रधानमंत्री हाइरी कोरोना की लानमिसना शक्ति ओइदुना भारत ना कोविड-19 बो मपुंग फाना लानथेंगनबा ngamli amasung प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi ayu pung 13 da maki man ki ba thorom da lebak asigi amasung mapalam gi miyam da maki pungning gi wa phongdokani pauloi jari